Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar a chiar tu si lian sang puya Deputy Chief Minister Puton Nuyan Aizawl khopuin tui har satna ato mek chu tunkar chunga siam that ani tur thu house a hril Land Revenue and Settlement Minister Pulal Ruatkiman Aizawl Assam Rifles ramlu a mimal LSC nei cancel turin boipui mek ani ati Prime Minister Narendra Modi chon naktu khian kar somsari panga chung o tur Azadi ka Amrut Mahotsav chu Gujarata Sabarmati Ashrama ahong don UN Security Council chuan Myanmar a tharum telovin puilung oluna lantir te chunga tharum thona thleng chu adem thu soi PHE changtu Deputy Chief Minister Puton Nuyan Aizawl khopuin tui har san ato mek chu tunkar chunga siam that ani tur thu house a hril Puton Nuya chuan Aizawl khopui tan ni tin tui litar nuai za somsari panga vel pam ani chungin transformer chiat awangin litar nuai za somthum pariat chau an pam theini na soya Aizawl khopui tui pam nana man ber luang mola transformer Greater Aizawl Water Supply Scheme Phase 1 ne truin ahman ber chu February ni somni pathum khan achiati soim department pani ten athar bunin ma an meka tunkar chunga man theinge anin beisei ti asweni Puton Nuya chuan Greater Aizawl Water Supply Scheme Phase 1 ne tru baka Phase 3 chu pei trep ani thua soya Aizawl chimlam te tan troi tlanga tanga tuilang na turpo peifel trep to ani ti asoi bok Puton Nuya chuan tui bil sang nia soi chungchang changin tui man kum sang ni som poruk juni somni pale siam chu man rengalani a bil ti san alani lo ti asoi ani Higher and Technical Education Minister Dr. Alat Hanglianan College Zirlai an punawangin casuala zirtir tu lakbel za anom ti house hril Minister chuan college somni panga zirtir tu za te hi da ani thua soya zirtir tu thar dana college a kumsang ni sompakua somni khan Zirlai singkhat sangli zali somthum pariat anom ti soin kumsang ni somni pakhat khan Zirlai nuai khat singruk sangkhat le som an omni in soi Dr. Alat Hanglian chuan University in College sai zirtir tu omza tura dan fel tak an nei thu soin no pangan tlememo antamemo po ni se anomza tura bithliat esoya post somgo pani no khalo alo omni in asoi Minister chuan zona changin tundin huna class kal thailo ma se online manga zirtina pekreng angai wangin zirtir tu zalak bello se zirlai ten harsatna nastak antok ang ati Higher and Technical Education Minister chuan sarkarin Aizawl khopui to lutuk ti zi omnan college te soncho tumin ma alamek ti soya mol puirama government Aizawl college son tumna boina omti soin apan na kong chumi malin anram anga soin tuna hen ko ta ngai tu ameka ti ya Shangbana College te zirtir Residential Science College te chu soncho vek antum ti asoi Land Revenue and Settlement Minister Pulal Ruatkim chuan Aizawl Assam Rifles ramlu a mimal LSC nei cancel turin boipui mek ani thu house a hril Pulal Ruatkim chuan Aizawl Assam Rifles ramlu a mimal LSC nei cancel turin Council of Ministers meeting in Arel ti asoya Chief Secretary Hovin Malak dan tur boipui ani thu soin hemi chungchanga Central Way Main Kota PIL an thelu chu ngai to tum mek ani thu asoi bok Assembly budget session kalme ka voin khan kumsang ni somni pakhat somni pani chunga minister pani summan tur soihowani a Minister Purbat Romoi Roy te department chan pathum Sport and Youth Services Department sumamo cheng noi sang ni zanga somruk pakhat singthum sangkhat Tourism Department summan tur noi sangkhat somret pakua singsari sangriat ICT Department sumamo cheng noi zali somnga pakua singni sangsari awain cheng noi sangli za som singthum sangruk baka Minister Pulal Chamlena Department chan pathum Taxation Department sumamo cheng viable se somni pani noi somret pani singre le sangsari Home Department sumhan tur cheng viable se zasari somruk noi somli poruk singsari sangthum Disaster Management and Rehabilitation sumamo cheng viable se somruk pakhat noi som police sangruk wain cheng viable se zariat somli pali noi somli pathum singruk sangruk te ani seson hi naktuk chomhadar somle chan veya an thukhom le anga zonela chana hun man turani baka private member resolution putlu soiho ani ang lunglei DC thar pu kulothungon e chuan lungleya program thar go to the people akalpui don ti asoi voina office chamber MJA te komna he thu hi sein pu kulothungon a chuan then zola online go to the people program hi ahova siamani thule he program hi thingtlang le mun kil khor zo ka sarkar na thokte kalin Aadhaar card le ID te amuna an siam sak thina
hei hi an chor tangkai hle ti asoi ni ama ngei poi lunglei district a khuwa te chu atam theng ber tlo atum ti soin tlabung bula korpui chwa border trade siam tumna po kar le hian tlo atum ti asoi DC hian company sang te po bepopa CSR lamme pui wan tlang tan the chwa wole zual tura somatum ti asoi bok zirna lama malak chu angai poi mo zinga atel ti atar langa ama hi agriculture graduate ni in MBA azova anupui medical doctor ni in fa ananei lova Tamil Nadu state atanga local ani thuthala khom tu te chu thoho puya somin malak na tur thila ain hong hleya ama anbedu ani point anrem chandan anga inbiak zela du ti asoi ani Voin Khan Nongkai District Consultative Committee DCC District Level Review Committee DLRC le District Level Security Committee DLSC on Chairman Nongkai DC Dr. Andrew H. Vanal de Hovin DC Conference Hall an thu khoma he thut khoma hian poisa thir abikin cheng som thir man har sa chungchang le dorkai ten an don du lo thin chungchang har sana om sut kian dan tur soi hawani a cheng som thir chu sarkarin man thei tura siam chu ani awangin don le man a hlau om lo thu tarlan ani a bank lamin poisa thir an dong du lo thin nya sei chu thil hria chen awang ani a trum khata don thei zat bi thlia omin an don reng thu bank lam ho tu te chuan an soi he thut khoma hian mi har sa jok tele kuna thok tu te hne na atam theng ber sumpuk tira chumi hmanga an den hun choi kan chu DCC in atum ber ani thu tarlan ni in agriculture kai hnoi loan pek chu atam jok theinan line department ne bank lam ten trana chhozel se ti ani a PMAY pek dan ne self help group te hne na sum pek chu chungchanga bank lam chuan an ti tha thokhat le ti tarlan ani bok he huna hin number Mizoram regional office aizol na bo sai Longkai district chunga kumsang ni somni pakhat somni pani chunga agriculture kai hnoile bank be chana malak thena tur ro manna potential link credit plan sangni somni pakhat somni pani chu DC chu na tlang zar ngal ani Kolasi pa Indian Council of Agricultural Research ICAR Research Complex le ICAR Directorate on Poultry Research Hyderabad Tangkopten hlok zok le izunatla ka arvul kalpui dan turin zirtirna Voin Khan Kolasi bank thara anbot saya hehun hi Kolasi DC Dr. H.L. Thanglena man pui Dr. H.L. Thanglena chuan ramre ven na konga man ro poimo ber chu in todel na ni thu soin in todel chu mitin mo phurna ni thu le he mo phurna hlen chuak tur hian thorim na le taimak na nei atulani ati Kolasip district chu ranvul nan ne thlai chin nana mun marem tak nei ani ba ka rampum angpo ele bar in todel na tura zirbing na mun pui ICA research complex awma wangin kona thok tu te an van nei thu soya ataka mangtang kaya din chu pui tu ni tum theu turin training tura local te chu acha abokani Kolasip DVO Dr. Engkung changte point thu soin tai male ti takse ta thok tu te tan ezon turala tam hleni atia ranvul tu te chu veterinary department ne ICA mi thiam te thuron la a an thiam na chor tang kai tu ni tum turin na cha training hini ni o tu ni in aizol mamid le Kolasip atanga arvul tura thlan chu mi za somnga antel ani chanchin thari all India radio aizol atanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan naktu khian kar somsari panga chung otur azadi ka amrut mahotsav chu Gujarata Sabarmati ashrama ahongdom ramin zelena ani champha voi somsari pangana lomna tur bultranna amrut mahotsav ni somni panga chung man tur chu he honna hun man zo atang hian nei ngalani dona he hun hi wartaka man ani theina Union Information and Broadcasting Ministry chun zawzo ka puang dar turin ro manna felfai taka siama Doordarshan News le News Services Division All India Radio chuan he hun hi live in ati chuak don ani Bureau of Outreach Communication le State le Union Territory Changdun chuan ramsung hun sanga ramin zelena ani kum somsari panga na lamhoi exhibition an bo sai dona ahun puiber hi Gandhinagara Sabarmati ashrama Prime Minister Narendra Modi chuan ahong don ani he mi nu hian state level exhibition hi voi somthum pasari lai nei chun zomani ang Mizoram po naktu ka hian Art and Culture Minister Paula Zilena Hovin manani dona hemi Paula rally nei ani bokang United Nations Security Council chuan Myanmar tharum telova mi poilung alona lan tir te chunga tharum thona thleng chu adem thuwa soi thu chu semin Security Council chuan sarkar mi poimo State Councillor Aung San Suu Kyi President Win Mint le midang shen mek te chu aranglama chwa zelen turin ati bok Security Council chu Myanmar mi puiro rena sarkar nei tura malak na chu athop chunjom reng don thu soim mi puiro rena tan thil tangkai te po ti changlun zela du thu soya ASEAN ten boina thleng mek ti ze om tura in phokena siam le in remna kong zonga in beng nei chu adu thu soi bok heti la hen Myanmar kho puile khote ya te ani somthum pare na ta nungolo na lan tir chunjom ani a lungolo na lan tir mi somrok an thi to a mi sang ni chungin hliam an tur to ani chanchin thar ser ti top na na tang pui
Deputy Chief Minister Puton Luen Aizol Khopuin tui har satna to mek che tun kar chunga siam thatani tur thu house shil Land Revenue and Settlement Minister Pulal Rotkiman Aizol Assam Rifles Ramlua Mimal LSC nei cancel turin boipui mek ani ati Prime Minister Narendra Modi zon naktu khian kar somsari pangachung otur Azadi ka Amrut Mahotsav chu Gujarata Sabarmati Ashrama a Hongdon UN Security Council chuan Myanmar tharum tel lovami puilung aluna lan tir te chunga tharum thona thleng chu adem thuwa soi chu te zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani